Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tulado council paswana dawde awpana battalo mi battalo alna ko gairwani first member council the rais awana the fra adi Tulado council in average Shihab Ali, Tulado council member Sir Muhammad, Tulado council member Shifna Rashad, adi Tulado council member Said Abdul Rahman. Emperor Mamano ni council ke agenda iparadena Tulado council paswana dawru avana baddo agenda baddalo mede baddalo the number AG hyphen sume fahin oblique A oblique sume nashe baddalo hona tali hagadi ashe jila deha 26 baddo ge deha sume baddalo bebe tan Tulado council de jalsa ko amalam ni baddalo mede benefits ko agenda number 1 agenda number AJ hyphen sume fahe oblique A oblique sume nare pass karo agenda number 2 Tulado council paswana dawru ge Everyone completely battles on Nimma Fawa Portugal to get Lukum Sur Moraja Kurum. Agenda number 3, they have submission of Protama Hamasto the report fast Kurum. Agenda number 4, they have submission Julano Varayton the Battle Baba Tari and Aaron. Milvadamano agenda fast Kurum Pindava member of the Mother. Shukuri Tiva fast courage. Agenda number 8. Tulado council paswana dawru kulli baddo Nimma Fawa Portugal to get Lukum Sur Moraja Kurum. Min Portugal to get the usul alone kuiga mewani fast of namas fast kurum fahuga alone na mashwara ta kunga sadi sarkar ke idara ta kunga alone na me aba request ka guriga me muraja kurum ke marhala ka diruma alone mewani staff egotom me kuiga dukura muddatu alone mewani duho kuiga dukura nimma amas bain has halatta ade Portugal maku kuya none masto ke muddata ka kuya den me ede by bhalat ngena misale ke gotom pahon alon me Tulado health center kombe batong menasar kodakudin jahasa doctor limpa holi namas regular no doctor recommendation hama mujhe hi male ginagostake me uma gulege pula na debe koi urum council kusala adi council mane kama Tulada mashwara ko me emaslo ge modate kuiga bedroom apartment potri pare dipa nama se mutto to terega rasul he tanako me tanak kuiga podan je na kama kannawa em usulan ne badalo me genoma ki sembrano che kamuga government na kene adi ya kali gujarati ko to dimawa ete ki kantattaka adi me has halat ke rai to na dimag sare ko to gega ane alpan hadisa dimag ke boja ve ko ko de council ama azin purana rai to de na kantatto epada has halat hoga etom breno purave ni kotaka ab usul ga menoti mera agalo ke kamuga awon ko tabu ko eme minar ya pe pon da swani usul de bilaba then usul ga kuya dukra tatu ke baga patare point de sarkar ga idara ta dimawa hasa halat to ga rai to na gulum huri kam ga adi rai to na dimawa hasa halat to ga rai to ko tasari masto mo ta kuya dane even jamna ya tibe pulonge bahus ke marhala ga islah ta jeres islah ko pass kurma ame me agenda ko em ma bahus ke marhala me ansa ho ane prosat arwana edla ba tartibo bahus ke marhala prosat mo bahus ke marhala na brais
Kurelish me and me given the Queen of Devan and called it the kick. Then rice and far for a parents, I'm right to know one high. A hard toga, a road of penny, as a working on the take. Come with the pieces, I found the art set, the art set, that we have away from that one, I had to a road of penny. Then you know my things are by that in the outside to the quarter go yet there again on the or one of penny, a quarter by the apartment in the quarter. They have to give a good morning. Then the quarter after was to give. Yes, council. No, no, فقدامي وجدت مدة من طاقتني قدرتي وتمي دماغ خاصة هذا استفاق وإفادة إترى باها كده 4.3 جها فإترى جلافة Secretary में ये secretary पुरान गतकी खतरे पॉइंट देख सरकार इदारा तक दिमाग हास हालत तो राइतु नागुरों को कंकमुगा अदे राइतु ना दिमाग हास हालत तो राइतु पट्टब मस्कोर मदद को विधाने नमविस देवेन इन कुड़ा लकी हमें एक पटरी अपार्टमेंट देहास सुबिया इन कुड़ा बने then the Kochi department other has to be able to दिमाग को then हतर point तो तीने ये तो जैसे सवाल में हतर point तीना का यासी को दिमाग को गुरुती हास हालत हो गया अगर इतना दिमावा हास हालत होगा the bracket for वाला नांगल उसे दस्ता दिला पिया में अल्पानु का हादसा आदि पेम्बोलो हो गया हादसा ये सब मुझे काम था ब्रैकेट प्रभाव हो जैसा जो मिसाल जैसा ब्रैकेट प्रभाव जैसा निहालत होगा मैं राही तो ना एक बेनो करोगे मैं उनका काउंसिल देगा मैं एक होशियार हूँ नहीं बोलना हमारा होशियार मुशारा और उन्होंने अबू इधर भी बता कोई आए और ahora me fa de point ne apro social ko ta adava me secretary ko ba social me ko de ini itu member ne kurus ta kan ke da ba ini ke council de da sa shifna Assalamualaikum. Algo di safe noi si voleva che details कोई ये दो पूरा मदद का मैंने 4.1 4.2 इतना में कुदरती का तो मैं दिमाग हाथ हालत में अलिफान के हाथ सा स्पेम्बर के हाथ सा इतना एक पॉइंट इतना कोल्ला 4.3 इतना पॉइंट है हेड पूरा आवाज़ dan normal me secretary ko meno ani ek hotel ko to ya to hotel ko to ka hotel ani hotel file side ko ba deklo side adlo side itu member ko agent ya pusat ka panuati devana agenda number 1 नाम sa voter nahana fulado council baswara dawr ge ma ko dibaddo nimma ko patpari ko yedu ko musu maraja ko me agenda number musala mewani napres shihabali tayed ko rawa me saida brahma uselo maki don ibal Municipal Russia की हतरे पॉइंट जे सरकार इदारा तक दिमाग हां सहायत तो राइतो ना गुरु कंकम गया आज राइतो ना दिमाग हां सहायत तो राइतो पटोले एमएस तो मदद करतो ये दिलका ने नमवस देवेने में कुडा की एक कोठी डिपार्टमेंट देहा सुपिया है देखो सी डिपार्टमेंट हता का सुपिया है कुडन
දෙවෙනි කුඩාගති. දෙවෙනි කුඩාගති එක්කොට්ටි apartment 2000 සුදිය එක්කොට්ටි apartment 4000 සුදිය. අතර කොන්ටිනෙක්ක බුදුරති ගොතන් දිමාවා රයිතුන් දිමාවා හා සහගත බරකට පුරම හා සහගත ගය අධි රයිතුන් දිමාවා එක හා සහගත දෙසම. ඒ حالت تر برکت مثال අල්පානුක හාදිසාත අති පෙම්බොඩෝගේ හාදිසා මේ තුගා මේ එහිදරකම් බොහියවල්කම් පෝරකොද්දේ බොහියවල්ක මේ පෝරකොද්දෙන් බේනුවා වරයතක බොහියවල්කම් පෝරකොද්දිනුගේ යොතිය මේ සෝදම් කාන්සල් දිවි පාවේ කියන උසාවියේ සායදී පෞෂයන් ખાસ කර පෙන්නනවා මෙම්බර් වර්තකන්නේ शुक्रिया इतिबाग पास करे एजेंडा नंबर 3 देहास 26 नार करता हमास्तो रिपोर्ट पास करो और दबो करे तो हो जाए फोन हमास्तो रिपोर्ट वाणी ये लोग हम अधिकारी है ये हमास्तो रिपोर्ट बोले तो बहुत सुमार वाला अपने आए सब हुआ यासर मोहम्मद අලුගොඩ ෆාගමනිමි අමස්තෝගේ රිපෝර්ට් ගමේ වය තන්තාග එබහොරමි නතිජා හාසල් කරවන මෙම්බර් දෙකඳ නේල් එහෙම අලුගොඩ ෆෙන්නන්නේ බෑ කඳ අලාප මේ වතනින් වය තන්තාග වර කඳ නේල් मार्क्स मुझे की पसंद है मुझे ये इस्लाम कोल्लम के कुछ है लेते इस्लाम करो कहो मेरे हो तो पास करो लेते मतलब इस्लाम अल्लाह no me ahora pennani mihar hamasto report hoga ehodi अंतत गांगले मेंबर में जानना मैंने हमारे सेक्रेटरी को भी और भाई अंतत का हमें कैसे जो मार्क्स का मुझे भी पूरी काउंसिल का पाहा पूरे में ये हमें देखा था इस्लाह को वापस होगा हमें हम तो रिपोर्ट पास कर सकते हैं उससे ये करना हमारा के मिसाल को तो हम ब्लैंक को दो कर हम तो रिपोर्ट के रेडी करना हमें गूगल का हम डॉक्यूमेंट में हासिलुवी मेंबर इन रिलायबल परसेंटेज का दूकों ए हमने होते क्या उसको दो कंडोला अभी ये लिसों विश्नावा से मेरा गलो मार्क्स का लेकिन ये तो दिमागा एक की हालत तो एक की बुद्धियों तो हो गए वो दे मेरा वाला चीज़ हासिल हुआ हासिल हुआ ऐसे कुछ है मार्क्स से बता दे वो होगा इसका को आजकल शुक्रिया यासिर इतना मेंबर शेयर ताई कोरोग्राफी इसका कोरोग्राफी बहुत हमस्तो देखो पास करो ये उसे भी council member Yasir Mohammed Taide Kurimi Nabris Suyam. Itu member pusat Redlawa Panwati Wemina Sound House Marva and Talam Toga. Me number of vote to Marvala to the agenda. Agenda number 3 they are submission are Hamas to this report pass Kurum. Hosel Maki Mihar Panwa report Islam report pass करो नकमा उसे भी काउंसिल मेंबर से मोहम्मद फाइल करो भी नबे सुहाबादी उसे ताजी को उसे पास करो मेरे वांडो वक्त मेरे शुक्रिया इत्तिफाक में पास करो इतना नंबर हाथरे देहा सब जुदा हो रही तो बदलो बाबा तारी खाने
మీ నంబర్కి ఎవరైనా మీదవరుగా కొత్త రైతున్నారు కురుంగే కార్యక్రమం అలానే మితంగా భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఉడిగా నవనామ సెక్రటరీ ಹೊರಪಡ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ರೈತನ್ನ మీ దంతలు అగుణమే కార్య కడాల దంతలు కార్య ఉదాహరణకు వేరే ఇంటిజాం కడలేరు రైతుంగే అడిగిన అగుణమే దాన్ని ಹೇಳಿ ರೈತನ ಬೇನುವ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಇಟ್ಟಾಗೆ ರೈತನ ಬೇನುವ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಹೊರಿ ಕಂಬಡುವಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ರೈತನಿಗೆ ಹೊರಿ ಕಂಬಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮಗಾಮಸ್ ಬಡ ಬೇನುವನಿ ನಮಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೇ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗ ರೈತನ ಬಂದದು misalnya kayak gotong awalnya dia satu sangat lah yang mau dia kira itu batu tahun awal juga boleh tangkap tuh batu mereka yang mau awal nih kuliah itu ditangkap terus mereka itu terus suatu kan awal menjawab dari wanita kamu kan kaunselor koordinator ya document kan kaunselor koordinator itu yang malu mata ke sekretari koordinator ini kalau kamu kan non ಸಮೂಹವನ್ನ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಕೈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಕ್ಕಿ ಮಾಪಸೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಆಳ್ಗೊಂಡ ಹೋಗಾಮ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡುವ ರೈತ ಸುವಾಲಕ ಗುಟ್ಟಿಪ ಹೊನ್ನ ಕಜ್ಜಾ ಮುದಿ ಮುದಿ mi council debate sawan ಹಿಂಗೆ ದೆನ್ ಆಳ್ಗೊಂಡ ವರ ಪೋಟ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಮೆ mi ರೈತ ಬರ್ತಲು ಅಂತ ನಾವು ಬರುತ್ತಾ ಪಾತಕ ರೈತ ಶಾಮಿಲ್ ನಿಂತ ಕುರುಕುರು ಅಂತ mi ಬರ್ತಲು ಅಂತ ಕದೆ ನಮಸ್ಕಾರ Yan kami orang mi kuliah hasil aku kan kami sekretari jenderal itu ada waktu sama kan kalau ini ini nama mi itu yang dia lagi kalau kami misalnya kita orang orang aham orang orang mi kuliah na itu mes orang mencari ahani orang mencari pekerjaan ahani ini walaupun mencari aham ada nama itu kami awam kuliah nama ini terusnya awam dan ini batu maki hama itu nih batu lume kota naga itu nak kampung pura ini jadi kahala batu itu maki awam nak pura yang batu ini tu ni tanda kepahaman orang orang ini sama bahus ke marwah yang membuat ini bahus marwah Narration. Ini kemudian dengan raya tempat tuan hari dan awak nak misalnya hari mana was sudah tu supaya awak ni manusia orang malumat ada jalsa kuliah dah itu tapi pertama proses kerja proses dino baruga phone member terus mana kalau ni apa bahasa itu orang tahu sih supaya itu beberapa bahas kemana proses kerja mati usul kait di bang the water ni ho puri amana di sarpa secretary kan dano arabeno me bato tha ki raitonna engage hoye kahala bato tha mara dinma via sangala me social media ga me date angadi effective gotaka amana design kurma bahuga me amuko me tanta yuna kurma dano alana Vihas gina raito netana dium raito ge bando dium ei government ge kamati ko ikame government pura kamakum government deve jawab tahu government na raito na engage hoye mi barakum raito ge shawbori ka bhawna miharakan gas gina council of madu venuwa ke ki me tumanna raito bando ka da ka be mennu
गवर्नमेंट के रही तो मानते हो गवर्नमेंट को आवश्यकता तक रही तो निकमा इजारा देगा रही तो गवर्नमेंट ना engage one government रही तो ना कमे itu ada government रही तो ना treat पूरा आगो तो communicate पूरा आगो तो government ना हमें रही तो बातों तक को सामना है yang biasa kalau refreshment का मिल जाए तो हम के साथ में हम सेक्रेटरी डाले वाला पूरा देख memang museo tayo di ba museo ba ko ni na pres Shihab Ali museo mati they have service juda mo gara ito ke bato do ba ta je ki ana juda ka mo ga panero na kama tayo ko bi concept ba sai da drama museo tayo di ko museo pasto ne lo ba ko bolte ne शुक्रिया इतने बार पास हुए इसका मुकाबला आपको ना बड़ा बड़ा शुक्रिया हो दिया काउंसिल मेंबरों मियाँ साहब और हम बड़ा बड़ा ऐसे काउंसिल करता हूँ गाने मोन हो दिया कांतक तक कंप्लीट कर देना है ये बहुत कंप्लीट कर देना है ये बहुत कंप्लीट कर देना है काउंसिल सेक्रेटरी जनरल हम लोग ना दूसरे काम करते हैं मियाँ साहब उनके थोड़ा तो काउंसिल के पर्सन दौर अपना काम बनता तो alhamdulillah शुक्रिया Dames ben